FPR Inkotanyi, umuryango umaze imyaka 30 uyobora u Rwanda, ugira uruhare mu iterambere, amahoro ndetse n'ibikorwa by'abanyarwanda. Ahangaha FPR imaze imyaka 30 ifasha abanyarwanda mu iterambere, imaze kubakura mu icuraburindi kuva mu 1994 n'ingabo zayo RDF Inkotanyi. Abangaba bafashije u Rwanda kugera ku iterambere, umutekano, guca akarengane, ubutabera, gucyura impunzi, uburezi kuri bose. Kimwe ku kindi tugiye tukiganiraho bwakira bugacya, ariko reka turebere hamwe. Iterambere mu Rwanda uyu munsi ntawe ukishidikanya, kuko byongeye haba hano muri East Africa no muri Afrika muri rusange. Urebye aho u Rwanda rugeze, ntabasha gutinya kuvuga ko FPR Inkotanyi yakoze akazi kari gahambaye. Hasaga nabi bagikorera isuku, bagishyiramo iterambere, umutekano, amahoro n'ibindi. Ahangaha tugarutse ku mutekano bwakira bugacya, twarenze urwego rwo kuba twirindira umutekano, ahubwo tujya muri za Sudan, Centrafrica, Mozambique, mu bice nka Cabo Delgado gucunga y'umutekano. Ibi ni ibintu byiza. Ahangaha tugiye kuvuga ibyiza FPR yakoze bwakira bugacya, guca akarengane. Akarengane mbere rwose umuntu yashoboraga kukurenganya ukabura aho ujya kumurega, ariko mu Rwanda rw'uyu munsi, mu Rwanda ruyobowe na FPR, akarengane karacitse. Umuntu akigukorera akarengane ubu ugikora kuri rimwe kabiri, cyangwa ukikoza kuri RIB, ikibazo cyawe bacyakirana yombi, ukagenda ukavuga ati uyu muntu arandenganyije. Ubutabera mu Rwanda icyo ngicyo cyo si ikintu kigishidikanywaho. Ubutabera bwarasendereye mu Rwanda. Gucyura impunzi, iki ngiki ni ingingo itakivugwa hano mu Rwanda, kuko rwose impunzi zaratashye, kubishaka wese yaratashye. Ahangaha ku cyerekeranye no gucyura impunzi, n'amahanga yateyeho vi. Abanyarwanda bari mu mahanga 99% bariyo mu buryo bwemewe n'amategeko, abandi boherejwe na leta kwiga. FPR ahangaha yabigizemo uruhare cyane, dushimire FPR. Uburezi kuri bose, ahangaha tuvuze uburezi kuri bose, aha nanjye naba umwe mu babihamya, naba umugabo wo kubihamya, kubera yuko mbere ahangaha kugira ngo uzige cyangwa se muzige byari ikibazo muri benshi. Umurimo kwari uguhinga, ibindi bikaba amahirwe. Ariko kuri iyi leta ya FPR, iyo yazanye slogan ko umurimo ari ukwiga, ahubwo ibindi bikaba amahirwe. Urumva rero leta ya FPR Inkotanyi yazanye ibintu byiza cyane, tuyikomera amashyi. Uburezi kuri bose, ibi ngibi byafashije abanyarwanda 80% kwiyungura ubumenyi bushingiye ku ikoranabuhanga, ndetse kandi ubumenyi bushingiye ku kuba bakiteza imbere, cyane cyane ko u Rwanda nta mitungo kamere tugira, zahabu, peteroli n'ibindi. Ahangaha rero uburezi kuri bose, ibi ngibi byaradufashije cyane kuba twariyubatse, kandi tukaba tuzubakira n'igisekuruza kizaza. Dushimire leta ya FPR yazanye iterambere ndetse n'uburezi kuri bose. Amahoro, ahangaha tugiye kubigarukaho bwakira bugacya, ariko u Rwanda rufite amahoro asendereye. N'uwagerageje guhungabanya amahoro y'u Rwanda, uyu nguyu yarabiryojwe, ndetse n'igisekuruza cye kizabyumva mu myaka iri imbere. Ntawe uzakinisha kuvogera cyangwa se gushaka gusagarira umutekano w'u Rwanda. U Rwanda rwose rufite amahoro arasendereye. N'ibihugu by'abaturanyi ahangaha ho ntago bishidikanya, bavuga ko u Rwanda ruyobowe na FPR Inkotanyi rudadiye ku mutekano ndetse n'amahoro. Aho ngaho turanarenga tukikoza za Khartoum muri Sudani, tukajya kurindayo cyangwa se kubungabunga amahoro. Tukikoza muri Mozambique, ahangaha tukigaba mu ntara za Cabo Delgado, tugahabya ibyihebe nka Al-Shabaab na Islamic State. RDF na FPR Inkotanyi ni ubukombe, ahangaha ntawe ugishidikanya. Wabaza muri Centrafrica, ahangaha ho twarahageze. RDF Inkotanyi, abaturage uyu munsi bararyama bagasinzira, bagakora akazi kabo batuje. Iyo bareba umusirikare wa RDF
inkotanyi baba bavuga ati ni Imana yazanye bano bagabo hano muri Central Africa. Ibi ngibi rwose RDF inkotanyi yabikuyemo ishema ku isi hose, aho umunyarwanda ari, haba ari muri East Africa, Afurika muri rusange ndetse no ku isi yose. Kuba uri umunyarwanda ni ibintu biguha agaciro, urabigendera ukaba proud yabyo. Ibi ngibi rwose nanjye njya mbisogongeraho iyo nambutse nagiye mu mahanga, nyangira amahirwe yo kuba ntemberaho. Ariko ukimfata ndi mu mahanga ukambaza atuturuka hehe, cyangwa ushaka no kunsagarira nyikuramo irangamuntu y'u Rwanda, ahangaha bahita bavuga ati uyu nguyu mumwihorere, uyu nguyu aturuka mu gihugu kiri kiriya, gifite umutekano, gifite indangagaciro ndetse n'ibindi byinshi. Igihugu cy'u Rwanda kirubashywe, u Rwanda ruyobowe na FPR inkotanyi. Iki ni igihugu rwose kitajegajega, haba mu iterambere, umutekano, kuba igihugu gifite ubutabera, gucyura impunzi, guca akarengane, uburezi kuri bose. Ibyo ngibyo byo buri munyarwanda wese arabyenjoyinga. Guca ubusumbane, ibi ngibi leta ya FPR inkotanyi yabikoze nk'akazi kayo, ibikora ibinyarutsa. Guca ubusumbane mu Rwanda, buri uwo ari we wese wagenda ukadepoza akazi ukagahabwa, batarebye ko uturuka, intara, famiye uturukamo cyangwa igisekuruza cyawe. Kwimika uburinganire, ibi ngibi abanyarwanda bose barabishima. FPR inkotanyi mu myaka 30 imaze, ibi yabigize akazi kayo, kwimika uburinganire. Mu Rwanda uburinganire ni ikintu rwose kimaze kugera kuri 99%. Ahangaha turashima leta ya FPR inkotanyi kubera yuko ibi by'uburinganire byafashije buri munyarwanda uwo ari we wese. Nta mugore ukisuzugura yumve ko atashobora ibintu abagabo bakora. Ahangaha rwose byateje imbere muri rusange umunyarwanda n'umunyarwandakazi, bose bahurira ku murimo bagakora, bose bakabona amafaranga batunga n'abateza imbere, bakanizigama. Abanyarwanda barizigama cyane, icyerekeranye na banki baracyumva. Muzehe wacu muri manda itaha adufitiye iki? Iyi manda y'imyaka 5, muzehe aravuga ati iterambere ngiye kuryongera, turebe uburyo ibiciro ku masoko tubiringaniza bijye mu buryo, buri munyarwanda asevinge, akore, abone iterambere ry'ahazaza ry'umuryango, abana n'ibindi. Leta ya FPR itekereza ku iterambere cyane kurenza ibindi, kandi igatekereza no ku rubyiruko, kubera ko muzehe wacu ahangaha yavuze ku rubyiruko. Muzehe wacu yavuze ku rubyiruko ahita anareba ni iki cyateza imbere urwo rubyiruko rw'u Rwanda. Ahangaha rero muri iyi manda y'imyaka 5 ashyize imbere urubyiruko cyane cyane no kuruteza imbere, kongera imirimo ndetse no kongera ikoranabuhanga kugira ngo turibonereho imirimo. Ahangaha dushimire leta ya FPR. Indirimbo zirenga 200 muri aya matora ya 2024 nizo zahimbiwe umuryango wa FPR. Indirimbo zirenga 200. Dushimira abahanzi b'abanyarwanda, harimo abakomeye, abakanyakanya ndetse n'abagerageza. Ariko reka turebere hamwe izi ndirimbo 200. Izi ndirimbo 200 zakozwe mu gihe kitarenze amezi 3. Izi zashyikirijwe umuryango wa FPR. Umuryango wa FPR nawo uzakirana yombi indirimbo zo kwamamaza umukandida His Excellence Paul Kagame. Umuryango FPR inkotanyi wateje imbere abanyarwanda, turawushimira cyane. Umukandida wa FPR inkotanyi Chairman His Excellence Paul Kagame tumushimire cyane, kandi tumwifuriza intsinzi nziza ndetse no kuzagira manda nziza izaberamo iterambere ndetse n'umuturage ku isonga, nk'uko akomeje kugenda bitubwira. Imana ihumugisha perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'umuryango wa FPR inkotanyi. Ahangaha niho nsoreje kino cyegeranyo nari nabateguriye, ariko n'ubundi kizaza giherekejwe n'ikindi, kubera yuko dushimire FPR inkotanyi yatugejeje ku byiza byose: iterambere, umutekano, guca akarengane, ubutabera, gucyura impunzi,
uburezi kuri bose, amahoro agasendera mu Rwanda. Ubu abanyarwanda tubanye neza, uburinganire, ubwuzuzanye, ndi umunyarwanda yo yari yimitswe. Nta munyarwanda ukireba undi ngo amubone mu ishusho y'amoko. Njye nari B1 Promoter guteguriye kino cyegeranyo. Iyi yari Truth TV Rwanda. Mwakoze cyane.